Oy malungil tutaw mora arugula adal tuniin el mira kel to kubet el program ra akausis akla el alwig youth week temed ko ko asngeda adal belaw mora mi gel adal blur belaw مشكلة تعلم توقو قلتا وسنيل جريلا أبلواد الذكيرة السيل يكتلقو قربلا أكلو قرتي مالو ميلا رمولين سيناتور سونينو angartiang niya kukwal chairman ra youth committee ra senate manggal direk lui rai direk youth ra lu rai magi mo iti atal sigang ang masawa ta program ra youth magel gugul deswir ekda malat karam kira la adra blur bela or elal guk mol mutra armada de club sei be kutel te alexan brenga suleme senator Oy. ka kabagalat kel teatro egel ko tulungil to ko il drur tringil gere la pelwat human resource itirga gidir migre la tirga mo club skril gere la klangarma adalong ok lumaklo ko ra bulbela bakultakang le ekpeska olgion mabamgol open na meeting gide hindi kwadi rulin mo ora as informal as possible. Yes. Kung misaw dringi albon niya kari ka tungi malwal sa malungod tungi lang eh. Ngari atat sika ngarki del sebe malungil tutaw happy youth week e olgion la mero. Malungil tutaw e por aí do ako tulule me kwate ale dire gal bogo bungem medru tel Luis ra youth belaw happy youth day. Pile youth day amle sera Tuesday March 15 endi gide tiel el mara mitila week e umra kwase tegi del whole mandra march sa toru la rogut program sel girer mi gele la mong ubase gi del toy mo omul e por aí dungol kita cristiano el blu nakamal dia kasbe gal mo roid se gi del guk tombra garga mong akti mo mo ul kora di dulik tal burs el guk kora di smisiar mo dra tokra klaumbrang tianga mangara Mateus ra 22 per story 7 to 39 mo ma Jesus adiluk mo polbetigar mum ra bakal dos ragaw darmum rogir maklangar ga rogir maul de swem rogir tiai da ko telngar ba balla e ko ter club bul ya o ngeru club bul adi wa ngil mo polbetigar mum ra bitar gaw wal betigar mum ragaw ay gegi del tul bursa ngate gi del bursa bundaseng rada male la rogul tol gi damru ra bekal sis le ngul klagal mura tol bel tigede mga aurera uma aktiregal le askarngal buk tirega special guest tergi de kada metmak e ora ada du ringi mlamotara kada tu obis mlamotara kada tu obis e sodar buk me ora o aisa yel blata kat mok lurior e mung sebed el ora ataita kada mom dingat mo se kada mral budulger e for the next 3 years ngara buk to lat kal morngi mung sebed el ora mo aureret mung kat mok lurior seguida agora di short introduction me direga lakman na bes ko dar sa susirgit kadagara blur oriore direga ora ungila takalungila wakti do ora program rigi del dia to dar sa susirgit mo asusirgit amal di migreal del mora kol اللي بذول ما رقوق رمغولا بلور اوريور ما بيلو ما بسيلا بلور اوريور direga المورا غابرنور ما سبيجر ما رقول kuk adar olvida blur orior direga lo de chasu sergi del mora atanga kal president tra republic ma vice president marogul ministers ma mora president tra senate ngatel do okol lomtera senate mong akuktio de chasu sel mora galata kal president tra senate el baules marogul senators ma speaker house of delegates marogul delegates ma chief justice yung ginagalaw marogul ko justices mar adrong rura judicial branch yak mal to guget sel migreal de susugida mora rogul migreal marogul adal ko masuil tunin lo migreal al sils mo ko ra o ay sa gelblad gat mok lurior e gabet Allah su mo makara ga to miobra awngil formula e ko kut mok lurior mo akti wa opening ragal mor se erbora idung e bay molingit ma por kal gester gid mo ko introduce ringi Moy se el introduce ringi boso do do ngali enden na do mol mel ada adu raigel ko para platform gid ol mo le gor ga malung tuta e solang senator ka ma
nga former senator di nga ang Clara Johnson youth coordinator ray kaya ning tal ti alle di mo iso sa nga senator tigaro kun berdelek tablo oror mar masil oror Mario oror jadi kan tal ti alle ko pugore nga sulela governor amam ma isil governor elect normen nga ta mar kugul ada on wiray jadi ko dengan sulit tigero kul yu da repragel 6 second de lairay kilagim dilagi nangat mak lagi activity rayu da sera ngado ni tata alaman di mga sulit ra kla atam tigero yu ko man sorati ako dire medibok Alicia Gulbesro dire kalkora Urenga Sulira Governors sa 16 state ay gida state government dire kal maktisi elaga program ram garilat mong dire kal susun bora governors sa material speakers mar other olvira gal 16 el bulu rapora idong medical mol mel di mosmo da gida ba bilinga mel bora top dra bodo ngek masingara kada murtel girele so ayel baber knipilis kawa ngarngi sel kora organizational chart trasenet Miguel Kamitis ngarmada Maria 12 Kamitis ela tel ngari ela nga kami community culture youth and sports affairs segida cooks chairman ngi parnya vice chairman el tiche imru ramangsaw members Richis Agitaya Senator Andrew Tabelwal Senator Umi Sawaw Senator Cecil Eldabel Senator Mark Rudimo kami ti staff kita Martiyaw kita email address ng arsay ccysa2021@gmail.com madengwara martil 775-8125 ay get public information misal di share mo ra adra blu malngari nga ako ra karamiw maluben somiw malube ko mo spell mo dadu ra ngidil member malube nga malsibil di contact ra marti mang se trata may ako makatuka daw dire ko lang kel babiera akti apne mention kung namot tara kal tukura kan obis meng serado mo le ko mo le mrula outreach meng upload visit ay state mga 5 state block visit e o reng morni tegi direct mal mo ra upload meng nesto baurior le ko dire kal kuratral follow ay instructions ra Ministry of Health mga yagi der fabel bulu ang area orior may ray may milig mangatpang mangatmaw ngari gigi del guk giblem ada dul girel may gel guk koram lel de sur ma challenges el blel list tiang agora di short report may gel guk nes ul blado top del mora donations el mora gel el dabe el lolngi tanges drura kami tirgit ngari segi del list selwan ra babir amal di asel table ra Senate ay gel resolutions ma joint resolutions ra Senate ma House may gel bills na October for the last year for your reference ma information mal sumungora nga kani report ito nga mal di mo bisa lagi sa kita ko ati kita lom so de legal babiere kita pa imor sektlol el tialurio so ada lo merang masing laul ko tangartia nga ada do lol to da das so may gel nam gatmok lo mangara nga sabe del gukmes e ori kay nga sel gutmok lo giri ra mega el adalen seguida gol gidre el axis pwede ko alda tagal mo sende na skatti alla man ngari ako rasam logo ngway se akora o mulul merenga sulemeleng yang atara la ako to club gul to do sa odringi akti o ti ako kora telgibel lul de shwegel girel leng ay gal mergol to ra e ayuda ako to club to isel gonia yudvik kada di mo kato tao del imol bulul lo siga uniform ang lagay de tira sports tir ma speech contest ma debate contest ma a leadership meeting ma what happened pandemic leng akora mlo mesra el altal sunday especially eli mle yude wal kora dia ka osengela a leadership belau focal pointer tirai begrela belau kam gora es senator kamo eso si margera adang song sini
mal akuk tiul deswe mal omes ni mas aklol part ng tegi del pandemic tegi del covid del even ma get program sa debla alsera tora basket dimla kal sa basketball federation el mingit tentik any programs le information el mura pa sumagi start ng lead program agiram el malara kingera Ministry of Health. So rogo structure that toward the segi del tora safety ma protocol sa Ministry of Health. Mang kung marang masa iagim la ada do ring yakum daswa chanson de kasi mo share to ko nagagi the state el giblem visit especially del mandra el al ngania youth holiday most el state dimla kasi il malmrula protocol program sa tir base nagagi the protocol sa Ministry of Health hindi damatngay arangala ka they're willing and din sige structure da kabelment da kal Maria structure ya following. Dia ka madangil waseng dia ka other olbira lulaw ma ang leda ultirak on trees. Dia kasi the start muru ringilen. Ngari executive branch ma legislative branch. Manggora di mesto kan musel mo lagu mesra. Kuktios nga ma experience nga kan men mutre lang. Ya executive branch awal blol dia kan focus tial blol to ko. Ay kan merkorrageng di mo mede la tal sande kada mo reng sara not necessarily kada sports hindi nga niya alda doon mararablo was elal tal sande tira ngal ta sibe dia kada do was it tumuloy kin sibe il was it to melu sa essay little things baktim lebring irapleng club gul to ko girela tian mom ta suringi hindi nga kabay so kalo lingi tro singra ko ra audasul morur ringi Ikatas misi iya to radio. Yes. Kalebak pasat elel sa lukul diliw de swel ngal. Hindi ang gata do urte. Oy. Nga ulmak tidakal mal ngilarong ko lang ngartiang. Nga urira Ira State Government el Youth Coordinator. Andi tul state hindi ako nga jail baby state ndiragin visit. Tigay del five state iblan visit. Ang gaigi da maiban blesam. Oriol under state government. Along wala la to youth. Kala may pusat elel mil kuram skit sida siyasing edul tul murtil ay hidal gali. Ngoy si yung kumam sa te alle sinito ko ma waray dun. Imral to ay galolo ngaruba. Tigal no wala serur te ayuda ayu. Yes. Silmandra ayu. Emwal migu osngil emala digiri tel to rayu. Mama sera yute sa Tuesday. Yang giri lia ibikira yudam. Ang tigil 6 yudre pregal hamne try rai. At sitte 12 belawan hamne tadas Estero. Ang giro meeting kal pandemi ga ulam. Ang giro meeting sendi kaldi tarak ta ulam maka troba rogul activity. Yang ngal kamal look forward mo rai. Magi diri li ruladi mragamam base tel COVID-19 Imagine la carnival masih magada bro kel carnival matigal youth hindi ka tirak rapport wala hospital umlo trogo kumlo ay sige man may man ni surprise ling jaira din nomna kasi kyo mal di gimli imol as later milingil til vacancy doon mal di mo lang sir ma'am naturay mar aven na siya magyam di ayuda to krotya kyo taman ni surprise nun mas masinga dimli imol later milingil te ulo sir gidir kal to rayu dum di sa dia sal isu te gidir sel alge da to rayu din wala ka osmir ma wala gutsut te gidir arba bal adan mik masayu da agite da man sir at least te to gertik pasing mari activity dum mau ngara ka so lodar sila kol sir sige dia Yang mal club gul tila mal club gul to koilen senatora Bleyut. Dimla katara time dia kal aktif mo dulu ba experience na. Sila nga niya program martir and dia kal stop lol to ringi. Diol to ringi dim lol legal mleurum uler al legislator ora mlot ko. Mang ngariya statement dilia former president Tabir Mosaw kasi dia ka do magro radio del mo leader te leader ka do magro you know mang akora wasing
a national government tara subject they reviewed themselves agiril di tir londo tial to mora ngora makita mo kun ilto ka ulmak ti ulmo le senator bring it up selbora record ma history o el alsil sa jima muira mabelaw rogira katota del girela rang ligir el akmuira news elia belaw rogira masada sekyo Maria Sekiora ngayang Maria Sekiora ay mili Maria Sekiora ay ray Maria Sekiora seguido el concepto la ayuda a su lo sigrinya ul makora di bringira di oblam del to ako tal importante len kada masada mil blagar mo di pandemia amlewal sbel wasing by order government hindi kasi adun ulay kagid to ko le di kabi lang kita melayu de asarsa silis mendire lual tir punya a cloud program rablur belau understood kami ku pai ku ger gaul wasi ngara o senge melgire la tiano brand dului mal that's the say up mal tela rede de gotlul question blam ak mo relate mo rat tol di lungal ruba seral no sadar il tel di nomerek ang masadok masay makmil ulger tergel rep pravelu agi met makal do e masadra to say that's the very reason why the okortia legdu leklakal mor say del one to organization nga ga udud lo rior el girel help pertirgegid el organizer tis say yamen lurerel ludud ragabalment mangititil may dil das wangar tirgegid el adrabelu etto engi agir el militias coordinator sangaya coordinator so singai gida got klol part segid lurior ndi klisi agar adrabalu leng me explain my information rogo engi titril me ma segay gida protocol ra hospital ngaral de su maral me yutte akum das segida de agir del mo roidering sel maral de su ra adal do relo bentri le segid sel got klol tutel le gadamot ma rogo e setra planner gid mo se moving forward where do we start barangar alim etiagi da the very reason why to okortiang aswakalo isaac masik aurero lumu ra 1 year rak mo office I'm trying to put that idea together leti ibagal mo segi dul huldas nga ka lumu lolomes ra kay oray do raigel urior dul ngatmok e awan kawa mo tinga ra to lumu ra to basket lariar wabil marwateo ra baba Egarser OM2 kumlin met pulmo commissioner basketball association National Basketball Association awan el tokol dira kal top rap to this day at tokol consistency legadili kadili mer kamamer sira hotel do meeting el mga drodra NBL nukmulo asay ruy hindi kal sabe del luababal di selbol chose tire start mungwadi drur trak masay omla mo somi mo mo kadilur masay ngira da setrade tel the starter badam le start every November and start NBL mang armari clink purap terir other rowi la community masay sel oral mekma mersum sa to basket tigida program realday so at tokol consistency at tarakot to flow lura tokol development tri ngaria for tokol nga so mention ngaria commitment terkau, ma discipline terkau, ma consistency. Agay del treat to ko agay ulda kara hard work. Ulda kara faith. Aklaw merang kau ini yang ketmok law. Ul maklaw koralin tour terkau ak masay. Serabek tu ngaliam rayo ak masay. Aligalem obes kumati MC ul senator. Ak murid masendiak. Before at TMC, emlari atar siya. Mungil mak-mention say. Leul mang lari atar siya mak-mention ngi. Nga kalga kalelbu igurmur traral. Amlem dayak masay. Nga guru nyak patar siya. Ngariya ba sure nga porngi ngariya maklola ngariya agi they welcome me. Mas kakate alam makuk. Wati amli kakuk orang sa story tir. Ngariya ba sure. Nga karmur traral morgi. Mung soal mention ini kuasa segi de klau merang ran maklol adal mora ge galel adal satte al gamle mention ini rabe tu tirar rogul rur takke gale me ge galel bu ay gai ge de rogul black subra from ge galel bu kilometer maklol adal o mesr gau
structure rak toward rak lol ada kum das yung gira del mo remind ourselves from lol ada kwase kale mo bes kwase ngari age grel bui lo meser ko no matter what you do ngari age grel bui lo meser ga el am super ko e dia kadil tokol mar adra bli den tokol mar ada gid rogul muklol ada ngara community leng whatever we do ngari am grel ada super gid it takes a community. Yes ya age grel ada kamo tingi open a mind dringi insual masubo whatever he sees al follow gi yellow marar gi al tagulil aktigul mo segi del tokra basket ul mak clean toward dringi chanson basketball adim lewan sera lo wara dim le NBL di sera al higher rak at nilu sigi dul de suela arab ora idum kwase magara bod consistent start segi de for 20 years el asel mosada pala basketball federation en got el Mississippi Federation el under PNOC leng structure del ngarinya rogul program ring elementary high school community ABL amateur NBL women senior ay gar rogul to ka black channel el mo consistent tatemel ma adan de kundi mo ngara program ngara next meran may ngara armari clean nat murak terier at netial di consistently kedem ruringi mar ada mo smaring il toy dia kabul gul dora lo ay sera belu anybody lo basket tam ngali ko ngara what's coming up Ito mutmukar gid el girel set schedule. Say leng mlamo structure tamang ako lergi da tralo dakta kay gid el plada subul toy etral form ng kay gid el tokra youth kita malungil madinga erap oray dun masangariya Palau National Youth Council saya NGO direct el part tragabalment orelo mangala Ministry of Community and Cultural Affairs di kita madinga masing selta laboring alad ngariya funding el morning el 5,000 rais that's all they get belagi da expect to masay kami a future rebel but we'll give you 5,000 to do whatever you want the program kami sengul de sueda other belaw ka omong gro rangal game way sayid girem el misanga do ngurni girem el trainer ni girem el askertik mo kami mura ko mospe build that system nga umrak masasayid aral el de borngileng batokal NGOs ablak iwil al sel community git mal mi misir batoka NGOs problem ring hindi ka structure el help pertir rogoy kamal diwa sa sina PNOC NGO mala sa self funding rakabalment rakam na senator mo matagay ding mala raklo ludo outside el melo ruta program Raise a fund. say gida gira del morning luldaso gira del kote kada masasel share rakabalment mas tigida o mosperin PNYC loro titial program kami moria executive director moria development officers el help paigal state el mom daga ready e guider tire emrula training emrula reporting emrula administrative part lakot terang la NGO au ulmendim indi start temat ngal adam le soal emnaringa ngalgal able start teringi esal graduate el top de mega robulo marang el marail mengal naksir adam ya ko omul Hindi mo lakal trainer o agi uli. Edi ka obis el gip pare akord. Mal sabi adal bukti mo dakli o tiagi damle programmer tir. Kahalegisak altang ngariya di sabi kal ed on take it from there. Malakadi domu ul diomu. Ila ka kadulit lang mak connect ringin mo ra debate ra drong lela speaker ma ar NGOs. Sil tial mlaringil babikiring ang aram mo. Yes. Hindi ka dil NGO radio. Kaya rogil government tadi kal coordinated non-profit organization national. Yes. Tingin adal ko ra. Pero tirak ratingin na speaker mo si ay gam lol revenue ko mi. Kung das tila most important mong kam ko ra continue wasi magara organizer ngil mo. Then it takes a leader to organize tiagi del tokoy marogul adal take over. Mornya initiative til wasyak mururingi yang ka assistant nga bisel ko klito da ngalge bola ka ngara lega tiang yang ngari ngalge mangku dia kan malo sige the program Yes. diwatian implementation ringi rato ko na basketball kumakarang build sige del concept rap terira ka na bela de Tiagi del maru lerni rap oray dung. Tiagi del maru lerni awak. Exactly gimaru lerni na basket. Sella bela ugay maldi gim sa basket te ogre motat sikila. Sella bela game for 20 years agilum rio mas agilum brang mas kita dia kan sebe del dia umru lega rogulurio
A development tel toka gira del develop. Kada develop peringal next lagi dela. Exactly. Meng serak to del ngari belau game, sel melas del belau game. Era to. Tangal kan elementary mana high school or root to serve program. Kamamal maklol at kamamal officers amle organize train mestri ngaral. Mestri teal. Meng ako tul mle superior ko ka tril mi kaya ngal kara elementary school. Mlara mle alitir ka nga ready ra malem setra court before a game. Ta sel poldigim sakot tatmum tamalem. Sige dangal alir. Igira mo mo ura 9 AM. Ya ural mo ra 8 tori. Eta the play nga am dalachin. Maguger tip masi. Kami ram ko the play. Kasi manek lo ul makmasengram dia kam ila ul mo dia kem but me malakam tigim sa tamal masulag ni ko sinya nim lakal so maman mo ito selwan statement ng galgal ngal duli say a o ti sel commitment kadam la dile kadam la sayid sel dilul la makmasemen kita gire del start room ram galgal af they will make mistakes, no, don't get me wrong, they will make a lot of mistakes. Adiswa the information about tirak masi. We believe in you. Correct, make corrections, and move on. Move on next. Make corrections and move on. Say kita masate elle lagi keren ngal kamu ketemu merang ani. Kau kau tel dong oklo besar ela urere melga dil lemira. Say kita kira mel mesang aku basket. Pulumu ulungi in that one statement. Kira dal consistent. Nga kaku kusel one consistency. Kuk mebil dagal for values ro tungi ngul ro ilmo structure. Merang katial tua betul. Edim lah kata melaba basket. Tiagi trabalho lo melo sisi lem ke kalian adam ral me or router. Mai singar ngi Johnson oleh la dura belam ram duru te. Belum morong lu tial long la dingil tamor ngi. Me o in. El de o il ngi di merala long. Ya kum that's exactly ngari ada belau always. Get meruril imol bulu. Hindi ka ba mauspero kasi hindi ka tas ba? Kada ngatmok ko rin. Kam ko ako tiyaw di swimmer ah, gel ko plal do senator to ko yun. Ay sinya mal ngilin sorate alle. Ako tru uli. Mga to senator ka orange dingi. Ay kaman maranya ang ara commitment ra. Yesus ko minda ka commitment tigi di mo rato ko. Hindi ka sa dugut mo rato ko mo. Prosel do rebat tele sawara. Imragi rin nga structure mo. Yesus si sawa ading gili lo tira ka sa structure. Kasi hindi nga commitment ka dali. Nga kadi tos per nga. Naka ulura surang raw era hok sense mo stay. Mlek kilo bangira ura lyo ben ramdala yi. Edi mray. Nga ka jakso egal late nga ka plate mo tin mo uro. Momrul medo. Sige da ka tukol na achar mo. Maksense gila start class ra 8 o'clock. Kasi sige nga skura 7:45. Nga beli di 6 story 7 o'clock kakas. Ang tigil dua para tukod puro ni. Mang ay kamera di nga raro dali. Yesu ko mga structure din adal mo soy sa sila. Kopya karar din mo pero rin. Kasi imo to nga to Malungin mo dulit tila lang kamla akong bali. A structure ul mangaringi Sabi mo dia karar mo benting ngal alin. Ngay si. Kau apa mau dia ngal alin. Lega berno ram skau seng ngal. Amon daling problem na cartel system makmasela ay gidal LWL. Ay gel NGO ay gel hamlet ngara yung lay ray. Tirigel adal mo spare tir el merul terror kung gay ng sel mo mokori. Tirigel nga structure tir. Ya tir ka Ngar element ngat mokori. Segit ami singling terror gil to le la kadal liya obi some kind of official mo help tirigel gidal mo badang roller tir mangar alir. Ikaw badang ngar alir. Di tirigel dia tirga di volunteers. One, the volunteers they need training. Two, some form of incentive mortir. Lagi dar na mara bulul adel everybody over. Mla mo dia katangara ira al nekot teme del dong ok. Di magisin mo agin rosi. Magadaw giro hosi alol gera rupa kita mo rowi. Everybody na mo ngangan alir mong girel every program del daru niya girel del incentivize af. Dos pertir le akabalment awul mani awdu de la girel la baigel mo. Melihat kayak gitu insentif semua saya kita malisi tel sistem. Kita malu ngulu lagi masih makarang Mau yang sesi dulu, sebagai kalau lah sektor yang tengah tiga dia grab lah.
Ito yung meeting sila after siya ang ginagawa ng stipend. Aman din gire. Self-stipend comes with the responsibility. Alik piskaw selgi mururi. Ilang gire del gobak lo kuara. Why say? Kamama mle yudrai rai. Kadangara record del wasik mama true Israel game champion. Timla ka imol sen sa government Iran bergo. Why say? Di sel lul meo buringi arang arai rai. Sel gibom kachrai ya kiu gibora agevi bridge. Then di kama. Magidi ka ako doon mo mereka di otak lak. Singgel di ako besin ngayari ire. Yung belum masukos. Asung mga laki magimilir ay yung laki ng mga wasira nga rablas ang lokat. Hindi ito uklitial lo mangit. Yung gerda aldin nga nagil soma. Sige dal wag ka support ng gerubak. Aman may club gol meron ba. Selgi po rakuran. Yung loklo to ko sa ilila nga rakuran. Tige supporter ka ma. Sila dur kama mareder kama luas 11 dori kita ngara kuran der kita. Di imo kuran de kita 8 team. Bisel 11 dori kita tom na ulira makay durut mo kuran de mo rensyo. Selgi po nga sum tumbal ka sa teor wa ka iram lami. Arulam ulam, arulam odima, mar oy ngar kama mar aya or do or matak. El dingar sen make sure que me obra to Israel kama. You know seguida kung das serol gor niya tap seguida gede bruri. Hindi ako dasal bruri because yung kada mastrirak mo ngarat tira ka. Kada bruri because tiap wata doruri. After all sel IRAs, adi kasi kilo to dilo look. Lesel bodo kat sem blura iram no. Sel bodo mage, hindi kita takay talaga lang aling. Radra ira di milig sil kita mo kay din dimbangan. Mang club gul to ko italo sa niya senator lang. O ikaw akti o example ro. Blood ka government trailer mo organize ato ko rayo. Agirem for some other reason siya mo club adra ira mo marat kaya concept mo. Kasi kadang bakarang sel dul wase ngaria uro ulangas tumor ngarabras. Yan sel ka sa tetewang tay mo ba kam lamel dia ngaran loro ringi. Dili me bisi di sel siya single no top de ringil moram gel ada ako mda yung club gul to ko di me ko gile di bra. Siya ko kadim lo deswe. Siya mag club gul din. Kaya alta mga aurora sel baray. Sel lumatar ruba ray ti ngaray. Wala pa ako ra ada ngarabras. Mal mo ngira rin. Sa sugo mong kwada ka doon mong talsis. Ito ko natin begar arguy. Di, umsin din ko din ngira kita ilapsi sama arungulab lo alam dum. Arguy ang mal mo ko ra ngira rin. Yaman. Ako mda siya ang alira. Siya trend sa niya senator lang. Asum dia mo kur. Elbe birata man motor dar ngum lang, mal blakar ngum eh. Oy. Mo tirir. Di lo ba nga nila maulo makarangi. Malo alo betul betul sel kanel bilas. Dia kalau folder sel kanel bilas, folder kan ada ulo makarangi. Kamu sa orang wil lundas ko kamu tuh baru. Dia kan say gitu lah, kayak gitu. Kalau lokta kayak gitu udah sulit terus yang undas for 20 years lo dia rapen osi. Michael training in blah blah blah. Michael betul training in metmur belau. Kita mlamo gire terus mana kita sebut lo titel belu. Namun dia ada spare apa lelelo ada metrainer gitu. Legal role training rawa NGO sama organisation sama continuity dat ko apla mo dadrurgi to kan bigyan ala ngargi abay ni gerak masay song oy ngarang or magarang at ko isay gid lundas nga ka umra say gid masing kamlo mention ni say gid buk tigenge mo kwase kamo mo pakara tial lundas mo la gidel sel buk tial ngargi existing la ra to ra marine sanctuary meng akmal akuk ti opinion na kakmasay aw ulmong morya monday people are not informed. Exactly. That's the reason why Communication is the key. Is the key. Leng maybe ngarnya ako ra differences are at hindi laka the easy laka start tulum sa dari laka action mo katbok no ya the swell speaker at man more do the swell lengengan alel mar delegates mar other all murula la agiri lo siga nya sul mar adra badu etel tara NGO ako ngarnya funding in met mo hindi kal lo ngat mo. So how is the best well this los sa dagal tol mortigal leaders kumasay babel tu mga ratretel le di understanding na kara ko tito kara NGOs au ulmen di kal girel part government
ay gan organization nga outside avoid sel to politics al sel daw ngukmalt mo politics at mo miringin mo radi kan muktek detir ka set plan aro gul toy mong awul min gina dal do agina dal mo ka tangi gigit lendi kal sabi mo lukuk ela ako flip side sa sak mas hindi ka ospera klel belan malak tal ngesul ni ngira mo report rin mera rabalu le kama mangal lama giri man giram any do del metmo ada sabot tira ada rabalu mutti agi daklungel Transparency ra. Yes. Akhirnya part ng system. Sige da ko radi opinion nga gira sil question ko. Mari nga abi suakal kora di otil bukti opinion ra kan so di beto. Sel observer the Sweden other beto. Ya sera declarazione ton mo ba. Musuba to kora Isel silubi awas yan mikir lado olang murataps. Not because yang belum sarung rutin, but because yang menangalit tiya gitu. Tel organization was yang kadungun mo hindi ka lumalood at tiya. Kung that's a key part. Yadim lakatan loruro hindi ka belakan mo. Ak madagaling kang kamle short temper. Malbebi la personality nga teko overling till back off. Ila ka ko kumutiang nga ka selo sa dami atap sa kung sa dami man nga rapon ni Sinton mamayer sa mli ambay baktirel dingi mal gora o ulik sirabol minister Sinton hon mangilaro sirabol o COO mayer sa man tigal adal dira ka Oriol Merela ilang just recently Stephanie tabot keteray Ulu ko makawai nga kalmle adra basket. Insumi kal basket tira dim lewi gra basket ro ko. Lendi kal basket tau organization daw. De gida amle medangal tri resera aligidri vela Stephanie mo otra ro kultura sports. Especially basketball. Hindi mla ka mesal di by herself. Kumisal was yung kasab Nisum el ngar self man bata armasul en pasringin mo na next el adam mungundam karngin nga brand man dia kal greedy player. That create a leader all over. Mang masadar nga tap siya nga ko mesringin sige del part leng aigal sports my youth organization a create a leader belang. A president ng mga sawa it all began with his PNYC. Muna create a youth belang kita si Eden mana dekor tu rasing atara ko tu batik tu badet ragu. Ma opportunity ngar kau ma opportunity ngar tirgan ke karel user belau. Adi ang dil kor adi opportunity. It's a stepping stone and morak mungral. Ilgal ables til gilil dira ko tiger ngi. So work hard for it. Siya din mo gusto ke tap siya. Dia mal sulat til alti mer ora idung leng. Ang basta ko dalin toward ra sayid el Cloud merang rak plol adal mage kerel. Uy. Leng gadi mo do ya gadi ba kal relate el mortial ule dara tora basket. Meng akora besa seguido masing European Osia wan rakot el CC el structure el NCO ra blur belau. Kalau spera ya piano Osia es example e ko yung marapan. Apan mengosi sil concept. Ding tokor environment. I got pan sites. Mengaria itself coordinator pan na itself state. Mengaria creators. El asel human resource. Tokora youth. Ngaraman dia kada create. Ngaraman kaya kaya din ngara berdela kada tak masih kami future. Kami future. Din dia kada create sa the organization. El deal with the youth. Mangar yes, I get little tire ngaria un moment so nga Mr. Joshua self-funding in Lomdas to yung morinya agora se seludo del mora permitting setir. Tilang akal tmak ra state kami dagali agora state tu cancel atara ko tel mesisi. Mung med usper segi del example ekora med si Israel. Sera 2015 mil to 15 million ra agora state. Natara kan. Revenue. Mlot metal gimit ma Mario dak masali. Kami ablo ol masel ngasumam. Give us the funding will do the work. Medbor tila igil tiging. Kama mablo sel gimrur tay masir na future. Jola balmor kami whatever. So medbor sige igil tala do. Kabas kaka 10% ra 15 million.
Alinga kasi nga ka other order. Maring tira calculate ring. Maring kita calculate masentela nga 15 million. I mean 10% ra 15 million. 1.5 million. Makmasya kami ko more than 10%. Ala 10% 1.5 million. Kami subilok kami 1.5 million na wana atara. Legalmente service kami audo de la kamo kami. Next year to cut Mo dia kalola lagi. Beto ko ang loan makmasya medru tel bakko. Medru 1%. A 1% tra 15 million, 150,000. Medo urior mo seguido ngulo la budget kami. Entralo lo kem drin mayro program sa. Justify. Tamo au gela kiamo lo kem drin edlo pendak per la 80 or 90. Seguida o OT alita to la organization. Makmasya, you know, we can always ask aswam. Ali mol mas ali tamal maskaw. Ngora ni sa story yakul dire kal dilingit mo bit kampas mo di say. Tamsat ya alam mo longit. Agi ngara oras ya. Ya ben. Yung rela. Moses, Jesse. Tirgabit sila kamam. Si Ilbit si mga mati champion. Ang nga brother kamam ra Mesias. Mesias sa brother tin. Hindi ko na kung clear kamam lamang klola. Atal gibo mo katse gibo mo li marom. Ngomon day. Atal na mem Yoel Moses kamam dagi maral adray ray. Kada adray ray ro ko rab erem. Akyo mamma tim ringiwala. Tim ringiwala sera tam tema metira mal moklola. Wada David, Roy Ignacio, tira senior citizen hindi ko mila timiti. Ang langara 7 inning kuma mal Roy del Cats. Maging ko ra makaswes na kamawin, baka hindi. Magitchen si Amun Movich. Di ulamet. Di ulamet la mo si Gracian so ngam nam titul bi tsaka di kan karon makawin. Ngadi mo ko mesa ba. Lagi pobre kasi kanamo mo tagi. Kada di brothers hindi ko kusem tiya ka dia kan sebe. Say kita gila accept ra ukto at. Lagi temol meska ateal. Ikaw mo ko tayo. Ngil lang sa model ang say kita nasa ka dalit toward tayo malmen mo kita kagit. Aurora malamol mo penggela ang state government and malaya gid rule the switch. Lagi tralo member sa gid PNYC kung magara ka iya PNYC the structure ngil maral mo ul nga sera ay gel aldabe ra banu. Le got tlol ngel sa sira aldabe tembral sa Maria al Murat toy. Tembral sorry muru laurio. That's what they want to do. Din dia ka adal help trainer tira to ra administrative part tel to. E segit sel got tlol gisel tel to la kamru la gid part say en momri gamla tel wudu. Paulun dia dan biya lagi dia dan mom tingak maseng tangarang abu orang gel morgi obis el helper trainer gel NCO ra ba state el mom tingak gel roller tira helper tira to reporting mabat setting ma structure planner tis esel de bi segit nyamo start el ala na gel rogul to goilen wa ke ra di to ngir ber ending mau wa da bong tau do bodu ponyo obodo del merio segit away al gora di lagi sang gora mal gida del gora mokor ni Mate la tri borgi. Me pesca teme me Jansen ole me dile kaul muy kel swam gire la ayud rai mariud belau whatever subject tingin ayud. I'll give you 5 minutes to do it. Ya ti umsa te al ti mutal te al mal di mrenga amil yud morar bul yud belau to ni ayud rai tigel yudre pegem da kalau museu kai museu menurut gua lagi aktiviti radio beraya seguir el lugar ni passing apa yang ngayon sih pasal lu meng pasal legal tinggal dia connector legal lu bela mau tinggal murah radio buktal tapi te kau meeting link sedemi te kau meeting mo ta awa mulun da se metod kita mau sampai di plant masih mengharapkan lu Israel bago gini sebelum masih radio tergitu el bermula lagi sorry ramai ke luar rumah dia tiga jali tekla ada bela ragut masih tiga liu tergitu tiga ya future leader sedikit mereka dia plan naungil aktiviti mortir amakrar tirra merangil future tir sih kalau soal dulu Masih dia keman sila kamu. Betul kasam mo pesca teme morselso. Ya ti imutro ure kasule mer por ahí tu grate alla.
Narinya for state mo dia kalobin gem sokal dimo mention ak lila gimla oriol of three mangarnya Ivan Blesam mage ili Miguel ra Coro State Youth Council ma Coro State Youth Division Coro State and then of course ang kagida Chanson Joshua ay maliga ngarnya Herson Swala tao nge youth organization president Plural Mali oy angat pa nga nga chanti itong nga president nga direct legislator chanti itong nga elector Plural angat pa chairman ra youth committee and then direct president ra sa youth organization ortir nga gid angat mau nga nga legislator amo August direct kulbong kamam ralas ta sirwana talk show imno da kasabel me open gather laling ngureri raul di gay gid moktegal blada tosab adira gib lamma da dulo bentris ay gay gid amal ngara rugulir au ul makora me soka da me akwa say gay gid gel for the five state gib lamit ay gay gid make sure rugulir patchet strategy plan training ma reporting may gay gid agora challenges le face o gore kada tralo dakta kauriori e mat mo ko sidro ki mo simre ora idungol again ng youth day amle March 15 kita umrang masya migel af osper gid maklol af osper gid parent al guider tis of course they will make mistakes hindi unda sa ko tlolurunguli del parent especially nga kakuti let me speak for myself umrang masenso kal mesang alge kal dingil survive ra track lang setel lulaf to be independent, want to survive on his own, to help pringgel next sa nga bitaring. Hindi aksal malakorti na to kora masang mo milyon mo ngilbasul. Ang ngilbasul di yoringi. By swakal build self confidence in kasi you can do whatever you want in this world. Also ay gagawin ang 5 principles ng around the swim. You commit yourself to kam ruler you discipline yourself. And you be consistent at all kamla TV la rumaringi. Then you work hard al girel. Le hard work works. Hindi ka adal meringi lo rior, hindi ka tokora blul adal lungil el dibeot. Hindi adal meringi lo rior girel la so. Kasi bara madala isme maula kala. Yes, tilay gid. Ya last sa klaw marang ka tilay gid blam dalil ngobok Pedro guleng gid adal migi sa 2000 umrang at masigi da ka blul adal Dios. Mlaring isel ko ra atri on tri ra migi kala adara basket ra gimara sira Tuesday manep to ka team sel may ndim le gay gid fa to ko ramal lo around the sira dilu tiral mi kanel youth na siya tiluk masel tal mo siya imam el badul ba that's not number 1 for you that's for you to appreciate the Lord rigel blessings el kamala rabet kalsis two pamargi tal imam misal obrigi tal one mo fo fa betragi trigger rogul adara klagar ka family raw friends raw sense raw coaches raw trigel adal raw mitter tira bekel sils civil help rak lang raw high five ringel adal next raw le laking gay gidal teammate lo sokolo bang game inda ka mo kats malaka opponent raw inda ka mo kats ya last kamel titel ima may ultap ringin apa raw mukaw important whatever you do you can do it if you put your mind to it dreams can always be dreams. Yeah, dreams with goal will take you somewhere mo. Hindi na siya kasi lagi gid message mo ra mi kanel at e malo ura nga sule me ora idong ka staff ra ate alin mo sa me magawin game e share gid tel youtube kita albang lang. Sula mal Saule senatore Saule Johnson olea. Club el gol sil tungwa nga ali dra buay. Hindi ako do besra adal ngulu gid mo. Mak muterte alin nga sule me. Aktilura ko tuldo mo sir on ko declare ko kurang nga rin nga del teru makoram lo mga titulo sa kaun sa MMA ganing hindi als MMA ganing sil ko tulungil to ko clear sil gire mo siya ang other bela wala ban borataps but seguir el consistency ko mag-continue with it ko gire ayudar bela club ko to ko baka congratulate kung congratulate ayudar bela usrogir hindi ka ngot al sebe der rulil rulab alwad al mowi di gid al Yes. so all it takes is a commitment to serve this republic. Congratulations, Command Saul.
Man sa ulin, happy you day mura everybody. Saya at program ra ka sa ako mer bidero ko ya ko dengan basta ko musik ngani ngin bora na inspiring mura bi kala adra blur bela. Ma ko bornya te liul mem ada do ti albla maldi welcome kiri ura bekita. Nice. Kuman sulam be ikang once again happy you day mura everybody.